Thoko-inĩ ya mahiũ ya Kimalel gĩcigo-inĩ bunge kĩa Baringo ya gatagati, President William Ruto nĩkuo abũrĩire ndebe mũtaratara wa thirikari wa kũthecithia mahiũ njanjo, akiuga gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩngĩbe arĩmi a mahiũ mathomo mogomu megiĩ njanjo, akimenereria arĩa makoretwo mũgarũ na mũtaratara ũyũ. Na wanasema mambo ya ajabu, ridiculous things. Ati hii chanjo ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Ruto amenereirie mĩario ya atongoria arĩa maracogera mũingĩ ũtikathecithie mahiũ mao, akiuga aya nĩ thũ cia thirikari no thii wa na mbere. Tutafanya hii chanjo kwa mifugo yetu, ndio tuhakikishe kwamba tunaondoa magonjwa, ndio tuweze kupanua soko ya maziwa, tupanue soko ya nyama katika soko ya Kenya, soko ya bara la Afrika na soko ya kimataifa. Munini wa President Kithure Kindiki akinyita mĩario ya President Baru, onake orĩtie arĩmi matikathikĩrĩrie mĩario ya ũru wa njanjo cia mahiũ, amu nĩ njanjo ĩno ĩgũcenjia ũrĩmi wao kaimana. Tunauliza wananchi wote, msinunue mambo ya propaganda na mambo ya kupotosha wananchi. Mchanje mifugo wenu ili wapate afya nzuri na mifugo wenu wawapatie mapato zaidi ya ambayo mnapata sasa hivi. Tunataka kufanya vaccination ndio chakula yetu ikuwe sawa na tupate bei ambayo iko juu, hawa wakulima wafaidike na hii mbuzi kutoka Baringo ifike Dubai, ifike Saudi Arabia. Atongoria arĩa maumagarĩte President Ruto magĩkũya rũrũ mugĩte njanjo ya mahiũ noyo ĩngĩteithĩrĩria barĩ kuona thoko ya gĩkĩro kĩa igũrũ ya mahiũ nja wa bũrũri, amu njanjo ĩno nĩ kweberia mĩrimũ ĩrĩa ĩtwaraga thĩ thũgũrĩ ya mahiũ ta mũrimũ wa nyama na marũngo. Fanya siasa mali siasa iko, tusaidie watu wetu mali mambo iko vizuri. Unajua nilikuwa nauliza hata wale bishops na wale watu wengine, wakati unakashifu serikali ya William Ruto, jameni sema hii na hii na hii umefanya vizuri, hii na hii ndio bado. Wacha tu kuamka kila siku na kusema hii ni mbaya, sha ni mbaya, chanjo ni mbaya, fiato ni mbaya, sijui nini ni mbaya. Hata hii ya mifugo ukijua vile PS ametuelezea ndio itakupea bei inayofaa kwa mfugo yako. Wakati mifugo wanapata magonjwa wakifa, wewe ndio unaenda hasara. Kimbia, weka chanjo kwa mifugo yako. Usisikize watu ambao wanapotosha, viongozi ambao wanapotosha wananchi. Bidi ya thogora ĩno mbũri 4,300 nĩ ciendirio na thogora wa ciringi 15,000 o mbũri, kũrĩa thoko ĩno yũnganirie ciringi milioni 64. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.